Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru twabateguriye by'umwihariko arimo avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho ibintu byarangije guhindura isura. By'umwihariko tugiye kureba imirwano irimo ibera muri Rurambo. Hano muri Rurambo ni muri ahangaha ni muri teritwari ya Uvira. Ahangaha Rurambo hari uduce AFCM 23 barangije kwigarurira natwirwaneho twinshi cyane dutandukanye. Turaza kubabwira ibikoresho bafashe aho ngaho muri ako gace. Muri Mwenga AFCM 23 barangije kwigarurira ibindi bice bitandukanye. Hanyuma turaza kubabwira uko byifashe hariya kwa Murima, ese kugeza ubu ngubu byifashe gutse, ndetse tuze kumanuka tugere muri Fizi, tugere no muri Baraka indani, tubabwire uko bimeze. Hanyuma noneho ubu ngubu tugiye gutangirira ahantu bita mu misozi miremire y'Indondo. Komanda secteur Colonel Panga Ariasi nuwo bita Tetru wawe 4 mercenaires b'abazungu abazarendo 14 abangaba bishwe na 23 bakaba biciwe hariya ku musozi, biciwe ku musozi wa Kirungwa wa Munanira, biciwe ku musozi wa Munanira. Ubwo 23 yari irimo irwana hariya muri turiya duce muri turiya duce twaza Ruhuha ndetse na Rubarati n'agace ka Marimba. Uyu komanda secteur na T3 akaba ari we komanda opérationnel. Ni tuvuga T3 niwe komanda opérationnel uba wungirije. Hanyuma noneho bahise bava muri Uvira, barazamuka directement, baravuga ati reka tujye hariya Munanira, tujye kureba uburyo dupanga urugamba hariya, dore ko bari bamaze gushirwaho igitutu na bamwe mu basirikare bakomeye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bari muri Kinshasa. Bamaze kubashiraho igitutu nibwo bahise bagira gute, bahise bazamuka. Bamaze kuzamuka directement nibwo bahise bazamuka neza ku musozi wa Munanira. Bageze hara ku musozi wa Munanira baza gukubitana n'ingabo za AFCM 23 zari zabateze ambushe. Dore ko 23 natwirwaneho ambushe yabimwe yari hejuru mwirango muri Munanira, iyindi yari munsi, kubera ko bateganyaga ko hari abasirikare bashobora guhunga icyo bita Ruhuha, bagahunga icyo bita Marimba, bagahunga icyo bita Rubarati, bakaba baseruka hejuru muri Munanira. Kandi ingabo za FCM 23 zari hasi, ariko bakaba bari bafite izindi ngabo zari ku ruhande hejuru aho bita mu Mitamba. Ariko mu gihe abasirikare bazamukaga barimo abakomanda secteur, barimo T3, abangaba babashije kurasirwa hariya, barangije kugwa hariya muri kariya gace neza. Izi ni ingabo za FARDC zaguye muri kariya gace k'iki ka Munanira. Uyu komanda wahaguye yitwa Colonel Panga Ariasi na T3 wawe n'aba mercenaires 4 b'abazungu n'abazarendo 14. Abangaba nibo baguye hariya muri iri ambushe AFC M23 natwirwaneho babateze. Reka tuvaho dukomeze gato twinjire muri Fizi drone ya 23 naho yarashe abarundi 4, abacancuro 2, abofisiye 10 ba FARDC. Abo bose nabo baguye hariya muri iyo drone, niyo yagize gute, niyo yabarasiye hariya bari. Hanyuma noneho uyu komanda secteur nawe ahantu yarageze nyuma yuko abasirikare be baguye muri ambushe, uyu nguyu nawe drone naho niwe yamusanze iramurasa. Dore ko 23 ifite intelligence hano nari nari nibesho gatoya, nabo barashwe n'iki, barashwe na drone aho bari bageze batangiye kuzamuka mu gihe ambushe y'abasirikare babo bari bamaze kurasirwa hepfo. Reka munyemerere twinjire hariya muri turiya duce twa za Rurambo.
ahantu harimo habera imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano yadutse ku munsi w'ejo, yaduka ari abazarendo bamwe bashaka kwiyunga kuri 23, ariko abasirikare ba FARDC baranga. Bamaze kwanga baza bakurikiye babazarendo, basanga abazarendo barangije kwiripotinga kuri 23, basanze barangije kwiripotinga, nibwo bahise basakirana n'ingabo za 23 maze zitangira kugira gute, zitangira kubarasa, batuma bigarura agace bita Marimba, Ruhuha, Rubarati. Utu duce twose barangije kutwigarurira. Mwumve icyo ababembe abapfurero bari muri turiya duce barimo bavuga. Ndakomeza mbisemure. Msingo na grupe. Mwiriwe grupe. Mwabyuka sawa kabisa. Ati mwabyutse gute, mwabyutse mute? No myazi mwategera ya. Ati aya makuru murimo mwumva. Yabayokuri musasigari mingi mu Marimba. Ati amasasu arimo arumvikana menshi cyane, nukuri amasasu arimo arumvikana menshi mu Marimba. Twagana n'umuntu uri hano akatabona kabisa, gari mingi bivuye naho. Ati ni menshi cyane nawe wumve. Koko kabisa. Niko rwose. Badisire nakunyanya kabisa wasiziriyo bitabingi naho. Ati barimo baravuga ati hano hafi za Marimba ndetse naho bitaruhuha, ati amasasu ni menshi cyane. Barati batamba byitera kona kuko imyazi yo yazene kabisa. Ati ayo niyo makuru, ati avuga ngo batamba bayitera, aravuga ko iyo ni M23 arimo kuvuga ko barangije kugera aho bita mu Rubarati. Demo biuka sawa. Ati mwabyutse neza. Tubusire ko kine kutagenenye ko muhabyuka. Ati mwebwe mwabyutse gute? Ati kugeza ubu ngubu nuko iyi misozi barangije kugira gute, barangije kuyidufatana, bakaba barangije kugira gute, guhunga. Aba ni bamwe mu bafurero bari muri turiya duce barimo baduha amakuru arimo abera hariya muri turiya duce twaza Rubarati ndetse n'uduce bita Marimba n'agace bita Ruhuha. Utu twose twarangije gufatwa, AFCM 23 natwirwaneho badufasha. Abasirikare bari muri utu duce bahunze ibice bibiri. Abasirikare b'abazalendo bahunze berekeza ahantu bita Masango, bahunganye na FDLR. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abarundi, aba nibo bahunze berekeza mu duce tw'iki twazamunanira. Akaba ari bo komanda secteur yaraje gutega kugira ngo arebe uburyo bakongera bakabasubizayo bakajya ku murongo w'iki urugamba. Uretse ko bitabahiriye kugeza ubu ngubu, imirwano iracyakomeje, imirwano iracyari yose, ariko ikaba iri kubera ahantu bita Masango. Iyi Masango, impamvu imirwano iri mibera muri kano gace ka Masango nuko iyi Masango ariyo yahungiyemo FDLR, ariyo yahungiyemo wazarendo, niyo bayihungiyemo. Ariko abo basirikare b'abazarendo nabo batangiye kuva muri Masango, barimo barahunga binjira hehe, binjira muri ariya mashyamba kugeza ubu ngubu. Abasirikare bahungiye Munanira, abahungiye Munanira kugeza ubu ngubu, munyumve neza, abahungiye Munanira kugeza ubu ngubu bo bashatse kugira ngo banyure mu misozi hejuru, wasanga 23 yabateze, ariko banyura munsi y'umusozi wa Munanira, n'ubundi baje kuhasanga Ambushe, hari benshi bahaguye, abandi babahinzira baratambuka. Kugeza ubu ngubu abo ngabo ingomere zabo zirimo ziragera hariya muke muri Uvira, ndetse na komanda secteur warashwe ubu ngubu yarangije kugezwa hariya muri kariya gace kiki ka Uvira. Sinzi impamvu AFCM 23 twirwaneho irimo irabakubita Ambushe zikomeye cyane, ndetse ikanakoresha n'amadrone cyane, ariko hariya muri Rurambo nta drone zakoreshejweyo rwose. Hariya abantu batajya kubyitiranya, nta drone zakoreshejwe hariya muri turiya duce. Tarava hariya muri Rurambo, reka mbabwire ibikoresho bahakuye. Hariya bafashe 12 eshanu, machine gun 14, morchi 80, morchi sa 182 enye zarenye, sa 80 zarenye morchi. Hanyuma noneho bafata Kalashnikov cyangwa se SMG 47. Amasasu yo ni menshi cyane bafatiye hariya muri turiya duce dutandukanye. Munyemerere tuve muri kariya gace duhite dukomeza twinjire hariya muri Mwenga. Muri Mwenga naho reka twifashishe amajwi batubwire uko bimeze.
Asante, tunashukuru kwa ile adui anaingia ati turabashimiye kuri aya makuru mutubwiye. hapa Kalinga, ndio Ati aduye ubu ngubu yinjiye ahantu bita Kalinga. tunapenda kumfuatilia tujue kinini Ati turimo turashaka kugira ngo dukurikire tumenye ibirimo bibera hariya. kinaendeka. Tunashukuru kwa ile. Ati turashimye cyane ariko aduye yarangije kwinjira mu gace bita iki Kalinga. Ibyo ngibyo nibyo birimo bigenda bitangazwa n'abaturage batuye hehe muri turiya duce. Reka twumve undi muturage nawe uherereye muri turiya duce. Hapa ndio tunapenda kumfuatilia. Ati kabisa aduye ubu ngo amaze kwinjira ahantu bita Tukungu. Ati Tukungu barangije kugera gute? Barangije kuyigeramo. Ati nibyo turimo dukurikira. Nyuma ya Kalinga nico bita Tukungu barangije kuyigeramo. Ibi ngibi ni birimo bibera muri territoire ya Mwenga. Iyi ni muri territoire ya Mwenga, akaba ariho naho ibi bice bindi byatangiye kugira gute gufatwa. Nyuma yuko mama 23 yari imaze kwigarura tuno duce muri Rurambo. Bahise baterwa mu duce bari barimo hehe muri turiya duce bari barimo twazamwenga, ariko baje gukubita umwanzi bamugeza kure cyane. Kugeza ubu ngubu urugamba ruracakomeje, kugeza ubu ngubu baracyarimo bagira gute bahangana hariya muri turiya duce. Ariko ico bita Kalinga, ico bita Tukungu, AFC M23 twirwaneho barangije kugira gute, barangije kutwigarurira bidasubirwaho. Uku niko bimeze kugeza aya masaha. Reka mbasabe munyemerere tuve muri tuno duce tw'indondo, ariko tutaratuvamo reka tugaruke hariya muri za Mitamba Kirungwa nayo irimo irumvikana nk'amasasu menshi cyane, kubera ko abo barundi barasiwe hejuru n'abazalendo bahise bamanuka bashira ibirindiro byabo ahantu bita ku gataka. Bamaze gushira ibirindiro byabo ku gataka, AFCM 23 ntiyabaye gikomeza kurasana nabo, yahise itinya ko bashobora kurasa iki, bashobora kurasa abaturage. Kugeza ubu ngubu uko niko byifashe ku murongo w'iki urugamba muri turiya duce tw'indondo. Gusa nubwo bimeze gucyareko muri turiya duce tw'indondo, muri Minembwe naho muri iriya misozi ya kwa Murima ntabwo byoroshe cyane. Reka tujye kwa Murima. Murabizi ko ari kwa Murima M23 hamaze igihe kirekire irimo ikomeza kugabwaho ibitero, ndetse no ku munsi w'ejo bararwanya. Ariko AFCM 23 iza kubakura mu birindiro. Imaze kubakura muri biriya birindiro AFCM 23, umva icyo yakoze. Yahise ifata gahunda yo kugira ngo ibakure muri biriya birindiro, nirangiza igenda itwika amaka yabo. Yatangiriye kwika ryari ka militaire cyangwa se ikigo cya gisirikare cyari kiri kwa Murima muri centre. Iki kigo bakirashe barakirasa ngo barangize baragitwika. Iki kigo cyahiye, baramanuka bajya ahantu bita kwa Mulembe. Aha naho bahatwitse ahangaha bita kwa Mulembe. Barahava bajya aho bita Kanguri, imbere ya Kanguri ntago bayigezemo, ni hafi hari kayabo. Iyo kayabo bayitwitse ariko bari barayivuyemo. Mu Rusuku naho nuko, Abara naho nuko, Kizura abaturage bahunze tibakiri hehe muri kariya gace k'iki ka Kizura. Bahita bakomeza, ingabo za FCM 23 zari Rugezi nazo zihita zikomeza zerekeza hehe muri turiya duce tw'iki twa Rugezi. Turiya duce twa Rugezi hari imirwano ikomeye cyane abantu batajya bakunda kumenya, kubera ko Rugezi kugira ngo umuntu abashe gufatisha connection bisa nkaho bigoye. FCM 23 yafashe gahunda yo kugenda itwika amaposition yari arimo abasirikare ba FARDC. Ikaba yatangiriye ahantu bita Gasiro utambutse za Rugezi. Ayi Gasiro bayitwitse iposition yabo, na Gatete bahatwitse 3, Musufe bahatwitse 2. Ayo yose barangije kuyatwika. AFCM 23 na twirwaneho bahatwitse bidasubirwaho. Barimo baragira ngo bakomeze basunike umwanzi barimo baramusunika bamwegeza he, umwanzi barimo baramusunika bamwegereza muri turiya duce twa za Kadegu ndetse na muri turiya duce tw'iki twa za Mirimba. Kugeza ubu ngubu aho ngaho niho hari imirwano ikomeye cyane muri turiya duce tw'iki twa za Gatete. Imirwano irakomeje kandi irakomeye kugeza ubu ngubu. Nziko na Gatete AFCM 23 irakomeye, ihagaze neza ku murongo w'urugamba, kandi turiya duce twose iraza kureba uburyo itwigarurira. Nubwo tumwe irimo idufata igatwika amaposition yabo ndetse n'indake zabo,
bagahita bagira gute bazisiba kugira ngo badakomeza kugira gute abazarendo badakomeza kubikoresha. Nyuma yuko hagaragaye ko FCM 23 natwirwaneho aya mapozisiyo barangije kuyatwika yose bayatwitse, nibwo umugabo bita Kongoro yahise ajya kuri Twitter ye aratwitinga aravuga ngo FCM 23 ngo natwirwaneho ngo barimo baratwika ngo amaka ya gisirikare, taka ya gisirikare, ngo imihana y'abaturage. Nta muhana w'abaturage numwe baratwika, numwe nta muhana w'abaturage numwe baratwika kugeza ubu ngubu. Ibi ngibi ndimo mbabwira ni ukuri, nta muhana w'abaturage numwe baratwika habe numwe. AFCM 23 yafashe uduce twinshi dutandukanye, yafashe za Kabanju hari umuhana watwitswe, yafashe turiya duce twa za Gitumba hari umuhana wigeze utwikwa, yageze hari azana Gatete hari umuhana watwitswe, ntiyageze kwa Murima umuhana wabo ntuhari, utundi duce twinshi yagiye ifata za Gipupa hari umuhana bigeze batwika. Kongo rudapfisoni uratinyuka ukavuga ngo FCM 23 ngo urimo iratwika imihana y'abaturage ryari? Ese ko bavuganira ko tuzi ko nta n'umuhana wabo wahiye, ese umunsi imihana y'abanyamurenge ishya kutigeze uvuga ko nta munsi n'umwe yigeze uvuga? Iwanyu habaho Kongo, iwanyu habaho, iwanyu uracyahagira, aho uvuka, aho mama wavuka, aho papa wavuka, aho hose ntihasenyutse, aho hose harasenyutse ntihakibaho. Ariko harimo aratwika amaka ya gisirikare ngo batwitse imihana y'abaturage. Iyo ni akiri gane. Iwanyu warahanze neza burundu, warahanze neza burundu. Uziyita ubwoko bwa bakiseketi bazakwita umuruba nawe bakwakire ube mu baruba. Kongoro ndagira ngo nkubaze, umunsi rutigitisha ariko ubu ngubu birimo abaturage barongeye barayubaka. Hari imihana imwe ngiye kubabwira hano abaturage bayigarutsemo. Umunsi rutigitisha kutavuze Munyi, Gaseke, Irumba, Kivumu, Ruhemba, Musika, Rugezi, Mikenge, Rukwiza za Mibunda, Bakura, Kwitara, Marunde, Nyamiringa, Indondo, Gitumba, Mirimba, Mikarati, Kabara, Rugabano, Bikuba, Turambo. Umunsi imihana yose isha ko ntacyo bigeze uvuga. Hari imihana yagiye uri aho ngaho muri Kinshasa wicaye, hari imihana yahiye. Nindushaka dutanga urugero ifatika n'abantu bazi. Gakenge umunsi bayitwika, umunsi barimo batwika Bidegu yose, umunsi barimo batwika Karingi yose, umunsi barimo batwika Karongi, umunsi batwitse Rugezi. Ntiwari uri muri Kinshasa? Si wowe woherezaga abasirikare? Kutigeze ubyamagana? Ariko ngubwo ahiye amaka ya gisirikare, leka militaire ngubwo zihiye, niyo mpamvu utangiye gutaka ngo urimo uravuga kugira ngo Kisekedi abashe kukumva. Arakumvamo iki? Ntakuzi se? Hari kizima yigeze umuzanira? Nta kizima wamuzaniye kandi arakuzi azuburiwe. Wowe uramushushanya gusa, ariko arakuzi cyane kandi azi uwuriwe. Kugeza ubu ngubu ntabwo ushobora kuvuga ngo nurangiza kuvuga ngo utitize ngo abanyamurenge ngo bagire umunyamurenge utitira ngo Kongoro yavuze ngo batwitse ngo amaka ya gisirikare ngo ka militaire zahiye ngo warangiza wo kabihindura ngo ni imihana y'abaturage yahiye. Umunsi abaturage barimo bapfa Kongoro wowe utarigeze uvuga habe n'umunsi numwe. Kutavuze umunsi abaturage bavira bangazwa, kutigeze uvuga kandi wari uhari. Ntabwo wigeze uvuga habe n'umunsi numwe. Kutavuze ngo abazarendo FRDC, FDLR bafashe imihana y'abanyamurenge, bafashe amazu y'abanyamurenge batuye muri Uvira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hafi ya bose. Amazu yabo arahiye, kutigeze ubivuga. Amazu yabo barayatwitse, insengero barazisenye, ibyari birimo byose barabisahuye. Uracecetse uriyanije akaguru. Ariko abanyamurenge bagize gute? FRDC, FDLR barimo kwica abantu, uracecetse. Ariko mama 23 nihaguruka ngo irengera abaturage utangira utaka. Minembwe bamaze amezi agera muri 2 n'iminsi batuje bameze neza. Wowe wicurimo uvuga niki? Funga kinywa yako. Ibyo ngibyo ntabwo abantu babitaho umwanya. Wakoranye na Yakutumba wamuzanye ari wasenye imihana y'iki ya Bibogobogo. Bibogobogo yari ifite imihana 33 isigaranye imihana 5. Wazamuye Yakutumba nguje kumwerekaho imihana yasigaye ngo aje kuyisenya.
ntabwo yaba akisenye kugeza ubu ngubu. Ahatasenye ntabwo yahasenye kugeza ubu ngubu, ahatasenye ntabwo yagira gute yahasenye. Bibogobogo izubakwa, Minembwe irimo irubakwa, kandi na Bibogobogo izakomeza yubakwa. Indondo abaturage barimo baratahuka za Mibunda, barimo baratahuka, aborora barimo barorora, abahinga barimo barahinga, abana ku mashuri barimo bariga kugeza ubu ngubu. Imboni TV, imboni ya rubanda.